ngasigi miyam ki tamukta ngasigi topic si separate administration Piraroi Haibashina Yarabra haibe wangam tholi madudi kari kino harakanda separate administration Piraroi haibase Union Home Minister masana haibani center leader na separate administration di no Piraroi haibani tawudubo masi khakna Yarabra ina wang tholoisna kari kino harakanda maikai madadi akoi di free movement ohengani free movement ohelani kaina tang nipan gi se free movement ohen basigi mamangda kari gumba confidence building ki khangde ama khangde kari gumba khari ubham thokpraina wahang adum torga laksabani aduna free movement gi phibam haidi madugi step tum su adum hojikti tumina leithokre tang nipan gi su mai paan bangam gi tre aduga mai paan danaba madudi free movement si yaningde haiba singi khojen duna aduga protest no hene kan mudun oram dong wale makha tana free movement gi kari gi haidi changjanba khongpham amta ubu phangdaba aduga maroina free movement se mukhara laptak na thamama kanda maikei marom dagi di separate administration se pidringai di khulai thadok khiroi haidi khulai thadok khiroi sina khulai kari dagi har kanda governor na review meeting pangtho matungda governor gi review meeting pangtho khiba adui mangde hona governor na lakhiba amasung illegal oiba armsing kari sing pikhalna baina notice akan bam pi ba hograbne adui matungda khulai sing kari sing pikhalna ba hogre adu maikei madagi di separate administration se hek phangtringai di khulai thadoi haibagi area se maruoina ado aidudani separate administration phangtradi khulai thadokiroi haiba maikei sta khulai pikhalakdaba yaroi natraga khulai pikhalakadabani natragana sugi matang se su sangdokpa lei natraga leiti ga haisi yamna controversy orakpa haiba tai aduna free movement gi wafam sina khara lapna muk thamgur kanda hojik phawbada khulai pikhalau haibaduda adusu muk phongna free movement gi karigi mamang adu aidagi hogramni ko hadi ekhoi separate administration gi wafam se hek tadraba natraga pidraba aduri khulai pikhal oi haibani aduna nei ngasi gi topic se separate administration Piraroi haiba sina Yarabra ina wang ama tholei se loni yengbiri ba punama pu sarasanda sarma na impact news gi manhulu taran oksari loni ngasi gi manung se yawbi gi doruba guest singdi ai gi re thangtung phambiri basi pradip phamjokpom editor IRAP ni ai taung pradip ihan taran muksari to taung pradip ojen jin bitip se asangka sa president Indigenous Peoples Forum Manipur ne ai oja asangka sa taram muksari adu oja kasang kasar gi hek oida ai gani yeta thangnam phamini jari bisi poyam tomcha president All Manipur Bar Association ni tamu tomcha su taram muksari yanan base tamu tomcha tang laksap tai swai da lu gi obo wafam ama maram di pikal lakragadi action ka hai basi mang lu palaga thabak toro kadoi ne adu mai ke marom dagi separate administration gi wafam se hek ning ba thungandri di khulai pikal oina khara akan ba state nama already lokthokramni sam na harakanda aduga masi chukaram kan harakanda free movement lehen gadabani gaina tang nipan dagi chatpa huruba su mapung phadana halakhiba kariguma kanda nama free administration Piraroi di haiba to wudu free administration pidringai di khoi di khulai ga di pikal roina chap letan laithokhiba adu khulai pikalakpagi natragana lokhotna bagi action storm to udabase swai si kamai obligation masi matangda aina haning maje hoi moi matam mamada khulai pikhalaroi de haramiko adubu moigi ko kuki zomi council haibra aduna tang taruk ta male moi kena tawgibudo meeting tawbudo tang tarita mokhogi resolution thadoi tang nipan tang taruk ki pungmari dani last ogibudo tang nipan degi free movement haibani tarita thadrok matam dadi moi khulai pikhal oi haide akoi sumai tawdana couple of weeks se khoi sangdok piyo khoi moigi khusu khulai mayam se pikhalakna ba khoi appeal tawrge haibani aduna khoina masi yengwa matamda true perspective ta khoi yengbi ba phai maramdi kaigino haida mukoina oiroidaba pot khara da moi am koina sagalaga lakhibani ado hojik ta sengna satharaiba irang ji jo kuki jo mi gi irang la natraga narco terrorist ki mokoi gi ko syndicate ki irang la haibse khoi yengba masange masi analysis haitraga de khoi yar maramdi karigino haiba matamda makhoi hana ko tu kangbona khulai pikhal moi na haiba matamda gi di somna kanda meeting taw matamda hairei do ne tawudo moina haibse khoi free movement di khoi ensure tawbo ngamde khoi khanariba masen sida khoi gi kano se ko khoi gi ceasefire gi type to ko sai gi khoi gi karigumba agreement ama inadraga di haidi moina thingni habadi nate ko adu gi warolo munna pawa kanda ko khoi gi sai gi khoi gi safe passage ha ma ha free movement amde safe passage de khoi ensure tawbo ngamde warning community se stage da khoi gi
ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯅꯗꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯥꯊꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯌꯣꯜ 2 ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯛꯁ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯇꯣꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯥꯎꯅꯩ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯟꯗꯣꯛꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯁꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 10 ꯂꯧꯕ 15 ꯂꯧꯕ 5 ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯁꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯠꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯕ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯡꯗꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯄꯤꯁꯟꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ PR ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ PRꯅ ꯉꯥꯛꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ATꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯁꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके थैंक यू ओजा संघ मरुना मतम खरा पीबीयु हाइबे वाफम अमा मसिगी वाफम सिमा मरुना वीक अनि दुसु हुजिक मरुना मसिंग थिरगदि वीक अनि दुसु दुम लोइबे वारिनी सम हारे कान तवदबु नहान कांगपुकपीगी जगादा मरुना फ्री मूवमेंट यानिंगदे ने खोंजंग जंगन मतमदा सिक्योरिटी फोर्स का खुतोनबदा लेगेदबा करिसिंग यावरकपा अदुगा मदुगी मतुंग तारकपदा टोटल शटडाउन की खोंजंग अमा लाकपा टोटल शटडाउन दो हंडोखरे हंदोसु मखाताना फ्री मूवमेंट की वाफम दुमदी सेंटर लौरकपा फ्री मूवमेंट की वाफम दुमदी यागिरोय हैना अदुम अकनबे स्टेन अमा लौबि हाइबे ताय ओजा संगा स्वाइदा मतम खरा गेन पीबा नत्रगना ममांगदा लेगिबे स्टेन हाइरगदी असोम साइड की से मरोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम से पीद्रगदी फंगद्रगदी खुलाई थादोय हाइबगी अकनबे फिबम लेगिबनिना स्टिल सेंटरनदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीरोइदी हाइबा तबदबु पीद्रदी खुलाई थादोय हाइबा ग्रुप तुसु खुलाई पिखलनबगी मखा ताबा करिगुंबा नोटिस नत्रगना करिगुंबा एक्शन अमता उदमनिना स्वाइसि कमाइन पाबा याइ नत्रगना तामो तोमचान थंबिरकपा दुमाइना वाइट एंड वॉश मोट मतम खरा लेबना फबरा कमाइन थंबिनि द शरत मोइना मतम खरा पीबियो हाइना हाइरमबसिदी ममांग अदुगी मतमदा हजिकी सिचुएशन जे खितंग तोंगाना अमा लेरमे अदुगा आफ्टर हजिकी फ्री मूवमेंट चहनगनी हाइरगा अखोइगी डेट 8 की मतुंगदना अमु सिचुएशन से तोंगान लखरे ओके अदुगा हाना मोइना यामना ओवर कॉन्फिडेंस हाइगदरा यामना चाउना एक्सपेक्टेशन लेरमबदुदी मोइगी डिमांड दो सोइदना फंगनी हाइबगी ओवर एक्सपेक्टेशन से लेरमे हाबा ओके दबु हंदक आफ्टर 8 ददी अमित शाह की मागी कैनो मदुदी यारोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दुदी हाइबगी पीरोय हाइबगी पोत अमखक से लीक तौखरेबा कयुंबा न्यूज़ चैनल अमदिगी अदुगा अखोइना पाउ अमु लौबा कांददी गवर्नर ना चुराचांबु चप्प कांदा मोइ कुकी लीडर मयामगा फमिनबा कांदा मदुगी हिंस खरा पीबम कुमना मदुगी दुदी सेंटर ना होम मिनिस्ट्री ना यादे हाइबदो मदुगी हिंस खरा पीए हाइबसे पाउ फंगे अदुबु ngसाइगी
Maruina, Madu Yarabra, Haibashika, Lapno, Hiraga, channel ama, media house amadigi, when a punky bene. I don't know, pot to Masai Moina Matam Kra PBO Haibase, Nasagi, no may recruit over to the Matam other PR head Lapaga, Kra Leraga, other Topase, Matam Budiam Tenba. Tenba is the area the Park Chowe, Adoga Magi Hana. Lance Taurakpan came Taudana, Bungar, Taudana, Buffer John Kaidana, Taubamayam Layaba, Aduna, time to Yam limit Weba, Aduna, Adu the same Tampak to shoe. Akoi Matam Christ and Tobio Hina Hiki in a go. Adu the Hiki Moja do high. Adubung Sai, which Mokoina Kulai Tadoro Hina, Lakpacity, Madu Peter de Haibacity, Ningayama, Taubaneva, the Moiki demand to Moisha Barganama Tori Beneva. Ningayama Tobagi. Maram de Moigi demand to Hongloi, Akoya do Pong the Pangdri poverty, Haibagi India, the Hujik Madugi, Karinoma, Ningayama Tauraga, confrontation game among the Torapani. Ado the Moina Pigira, Piroidra, Ado the government Amalabnina, government decision that doom, government from Topo to Tobutare, or the law Duada Adubu. Masida, I know just a lactaning with the I coina Hana Degi, Mayamna Naina Baganda. Akoi opinion pontok nare high nare koi na high rak pase moi na tori ba demandu yamna complicacy lay high ba adoga potu masi possible oiroi masi potu yaroi high base akoi na high ba kanda akoi de yamna sawe ba ko ado hochi potu de mu tara khriya base na sa more than 22 months 20 months hena suffer tawre adu tawre tawya ba mayam da taw amoi ju Moigi means and ways, anyhow, many how Toraga, Mayam de Adum protest Toraga, strike Toraga, fight Toraga, delay will go. Dum Toraga Duna, my time I am so sit a hot create trouble, may am pina, dum Taunaraga, Mashi, mytain a pig of a mong, my take attack Torakpa, strike Torakpa, fight Torakpa, may am tina haba. I don't put the last day solution to doing say, central government the later. Mytain a feed of Sunate, I don't take a cookie canara, Garimata result out of the Sulayram day. Solution to Sulay take off. I don't take the last Kana later so center na, Hojiki Kra. Center interventions in Haurena go. Pia Laxale, Ado Amisasu Nangba Haure, Governor Chatan Ado Tona, Aduna Hana Aquina. Masi proji war male ado center the conspiracy male male hena haiba kanda akoi mi khana phap ta dun saweba ado demand do yaroi demand I say system male madu gi history do khangdaradi yaroi haina akoi na haiba kanda cookie sing so akoi the threat meam leba and even I gi karan thapa gi interview do young bio makoi gi demand se it is not possible at all haiba kanda are you sure haiba ne abo ko tabio Adu matam da cookie mamna magri khamra haina taweba do hojiki potu yango after 22 months suffering ko hojik madu supply administration to the yaroi madu di oiroi adu ga Manipur gi adu kai haloi habagi center de gi khradi lakpa horeba madu kari gi pot no hairaga aina cookie da akhoi na madu da adu ada gi nate da mi chang ba chang da bagi pochu nate history se naga na karamba Naga Haiba community sina, Tangkul Haiba community sina, tribes in the Karamba moi history no. History combine lay. Maite Haibis in the Karamba history no. Cookies in the history se combine the la Haibis. Loina layable. India center should come bene. Aduga Madu demandu ya Kiroi Haibadi was just rat atopa nateda. Akwagi northeast insurgent Oigera, Masiki Kaino Oigera, parent body a malady. Go. Parent body aduna, Masi Mokoina Mokoiding a she face to Boani. Me Jahi. Young came among the struggle Toraga, Siki face Toraga, central government demand or fight Toraga, Adugi, negotiate Toraga, talk peace talk to Lapo Mayam, so settlement of dream, solution late three. Adu Maraka Moina, Kutaka head at Tolaga, Aqua do Pame, Adu Pig of the Habido, Pig in a Tazabado, Adu Aquina Madu analysis to book under the Potu Tapum, Garisu late. Around the India gay politics, India gay. Policy akoi hana khangba machang yaba ado northeast da insurgency mayam ge problem leri Assam da ojegi NC hill da ko moi ge mayam tribe mayam anglo akaino do mayam leri Nagaland phawba da so ENPO ge problem mayam face to ne ko center tackle tori Manipur da hairaga maite ge insurgent issue mayam lai ko adoga akoi ge longest haiba tare ne naga ge issue ama Madugi settle Tautan Hojilariaba. Aduna, until unless Akoigi Masiki Hanagi Assam the Lariba, Budogi, Amagi, problem mayam,
aduga Nagaland aduga Naga as a whole oina talk to river mayam se solution ama settlement ama laitring da ko ilai na huje karing ba ma Manipur gi state ki natra ki issue ase da adum mi ama ge group ama gi demand do heta center na ilai na yagani haibdu di ai wak akhoi wakhan da di akhoi di khang ya adu di thaja ba ya pon de aduna oiroi adugu muhut di let us come together yes and you know region together and table tauraga peaceful coexistence tauraga puna Jaminaraga adjustment tauraga maite na su yektaba mahoi apambadi toba maite ki apamasu toba yekna peaceful coexistence gi dimension amagi makhada akhoi karamaina pullaga oi kukina asi pame aina si chaning erde mada nana oksa chaning de aina nga nana nga chaning aina oksa chaning sigumbo mayam lay ko asigi adjustment amada dialogue tauraga akhoi just say as the best ne haiba kanda heta emotionally oiba pot to da akhoi so pun bumba yaroi adu tawba yaroi ada tawba yaroi na lan tawsanare tawnare lan tawraga yamna kanbo mong da tawraga separate administration piga da bani union territory bondijari ki haina junction kreba adu akhoi na nate system du lale policy du soi krai kanda moy yaning deba adu hojiki center na ilai na khumba kanda hojiki moy center da fight tawro na go hojiki maitai da su naga da su moy fight tawningai leite tawpham thokte moy na haiga da center da piro adu pider di ara the center let them fight to the okay pero na ojo yam phajoi rai na tong prode enjoy lakchning se na hojiki center na piro rai hamna separate nation tanba natraga na pida ba swai ji center da leite lai thokre separate administration gi maswai issue si already ball se already in the court of center lakchning yo phom di da mo maroi na separate administration di piro di haiba तो माइके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीद्रगदी खुलाई पिखल ओइसो हाइबा यस पीस ता लागतोनि दाव रेस्टोरेशन ऑफ पीस हाइकांड डिसआर्मामेंट से माइके एनिमकी बोथ साइड की प्रोपोर्शनली मथौ ताई हाइबम जु लेदि लेबा सो नाउ सेंटर द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड हाइबा सिमदि एखोइ मसी याम क्लियर न लोरसु रेस्टोरेशन ऑफ पीस की मतंग ददि हुजि फोगदा ताम फॉर्मूला लेतबनरा खितंग साइलेंट मोड अमा खक्ता लेखरिसे फ्री मूवमेंट इलमे फ्री मूवमेंट सो ऑलमोस्ट माइ पार्क तना दम हंदोखिबा aduga maroina madwai duda makha tana changam bu udi udaba so now silent mode le rasinidam silent mode lo ladies yati manung ke dore de khoi udi na otorom se ta se na khoi gi kamai da udana sig sel do se bi gi negotiation level kuding torom se adana khoi na kona se sta khoi na si tore mo de hayaro ta dore de to de mo de hayaro aduga khoi se da civil unrest na kona heta action law consider casualties yes so posida civil ang sokje lag so no item le na aduga achum so ero do panina adugi tang liwe khara pi be mong so ero ne khan bada ba aduga separate administration di center hydro so mayam haina asang na so haire ni ero do pot khar yam chaw yaw akoina maite ya dre andra to maite gi na khoi ta sen ha gi khoi historical memory am de gi so le hun to ya haina ada separate administration talwe jaga si naga ga di pra yesan le ni ne se kamai to na third party ma naga le ri so higi conflict si yaw da ba ai moi gi opinion lo da na moi stakeholder moi se participate to hon da kamai to na separate administration te ya do no hai positive dam hangmon to po ne da ala ta sen yena do di he na chaw la di sum to lo ko do hui ai sa haijer ni khoi gi living space on yam kana mai te gi yesan na de sum chap cha be si hai wa khang ni na asi ka naga ko ki la kan se pra yesan na le ni to na le ni to na be sa mai gi opinion me naga sin na original owner ni na highlight ko na la ko ngbo na mu separate administration hai kan sita kamai ya do na he pole na si po sina dum sa na mi yaro he si dil hari gi sem ole po na ha ta delusion ha ta si yani ga kalori bo ba are kai go bra naga ga ku ki ga amadang ori sigan har gi wa mo re adu su pak weni thazate kar no mai adigi manin khagre le mbi article in khol khol khago adu ga almai mak thazate hani gi su lam he si gi ownership ki notion se chaw chap chan le na bani na kun gi mai kai hol le kai khang na bani na si posi pak weni thazate adu simarak sida khoina kamai to na to ana mayam ni loin consensus te ana to na amagi ta sir put pi do na si adum oiro e sir hanen u le pon ko ne se queen sum sang dan ni wani ra ha ba si gi rang hor kan so ko na ji khana kan se da kalup ani oire se so hom thot to ne mai ki ha ga de wa ta se na demand tor kam guru ga sarkar ko lenga se ka tai na ra mai chan na ngo po thai sum adum tor mi na
tau kan sida khana kan sida akoi community mesen khana de tasena hana su mukna yaw hre tension yam le yaw hre naga ga meti yaw hre su community mesen khana budi oi gide aram lenga ka tain we mon do na spicy handa ki su mai tor mo do pone ade akoi ki se populist hai dare ka mo gi akoi ba gan gi quotidian populist ka hai mai ga na adnan nasimula hoi gi like ta i so si posira mai akoi gi says the kadang division le kan sa injal loroga mai constituency sem horoga mai popularity do alai ho no we sem kambu sum me am se gi to de gi khoi si sandok na re gi akoi gi competitive we na si mai constituency sem ho no ba si ai to ri ai to hai ana me to na kan sa da adu chengol kan sa da community gi on himne ta sing ha gi on dan le mo dia ha ji na solution pora dran khali ya na ga su ka lenga ka ya sorry kamuru ga adu tainara mo ga arum le salam go center ga sauna gi ha su sam ha ga khoi gi naga insurgency lady the Metis insurgency lady kaisu kang nu khana ude na khana jai jo center khana jawni da saka khana jawni army khana jawni amai to restricted na yam hena intense service adun oirim da khulai pa machine hele ba diga lanji da sen ideology ma thajan to kamu harigri moi ne moi le so kang nu khana thokte na smai to na hajiki anda ki iraq su smaina dali demand me am do se forest ki ni khang de digi poppy ki ni khang to kan sida yade na mu na kamu do lenga kamu na zaro do kanu consolation si jam tin live tv na ha si tong ram da de khoi hajiki mayam na wa nang na me game nang mo do khoi khan sai gi populist politics gi si popular politics hai na politician ga to sunte khoi gi intellectual ma to su article inari ma to su ro khoi intelligence ma to su mai gi constituency do arida mai popularity ho lo no in ma da sigi kan se khoi gi division jam chaw tholok prank khale adra khoi hajik sigi hana kan gi administration ga ari administration yani ka mukhana ga do kanu ki on se khoi gi oina pajamia mi oina haitare ne mai ke ani ki oina yam lai boti ba haitare adra khoi na sem relief camp me cha kan su si wari he tai mo example da leron meeting haitare ne songi bu de khoi una phangdra cha tra mi adra ko cha bodi gi chelak ba relief camp le kam us kan jamoi aha ma tholok kan sida ku kibri ki mo irang hora mina ka doctor section mo ya pulo ya so ya khoi ga na te da ana mai wa kwali sama hair me khoi na te da khoi so ko mo da sakar ya na zadam ni adama smai settle do gi ni mai mathanda resort do jabdo kibri ki ga hora ga so ko ni khamni na adu ga dong lak monsal cancel mo su gi anta de to so gi ni wazala isi ka no head maram do to ni pina ga mo na adira si po sumo to o me do ne ba am le do ki ga su ki bon thot ba no ya to ri khoi na te mai mon haina mo gi hoi ta insurgency le kan sa pajam se kinadris mai na naga insurgency kan le na khoi ju ke su khul ta ke su to de ar ta ke su de nagaland ta ke su de amai to na me te insurgency le su kai no kan sila lanji pajam se na te lanji khoi gi ga le riba idea of India idea of Manipur simam sida challenge to jab ni na haina mai to na le na raga adi mai sel to gi ni ana hai le rama ga di khoi si yam kana su si so haji yor mai yor moi to ni aduna aina hajar singa te khoi gi separate administration do di khoi gi kana sida hane ho de gi su kaino na khoi na ang hot kan sida factor si khara hun do thama ga sum na kan da au khara no hot le re ba naga yaw ri se ka na sum hot le bi ang sida naga yaw kan kamai to wai sum holon do bi process sida su yani ga khalu se separate administration pira kan ni khalu si boso er mudai khali aduga si poso factor at over ma haitare singa to itere so aduga hajik ti loina make senge kai kana no si stakeholder mem se hai kan sida adu na si thok pa ya ba la kai se si su kupne ba khoi si kamai do na state ama union territory ma hai kan sa gi revenue krom mi lakte no khoto ka sum skar pa na rang ni kan ko Manipur honda su plug ki kan sida khoi gi tax and non tax receipts si pisak pikli ko gi ko budget ki na kan sida sum yam si kan sida akoina kamai to na no simuk to no high post le adun ta aduma su adu factor le not be da akoina ningai to ena mana pi bse ningai to mana pi kan sa ati ningai to hor kan si post su adum san ta kan ko gi garoda agar moi gi psychology da Pavlovian conditioning ga hai hui si da sum ene kangsi ma kang khe a jau pi ja kangsi kang khe ja pi kan sa da matang kangsi king kan sa da pi kai pi ja kan matang oro dai Pavlovian conditioning ga hai ada Pavlovian condition la kini ba ina sen ningai to kambu da cha po sen pizza le ga di ada separate mission pio ana ningai to na mai pai ni to kan sa da
ꯄꯤꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯃꯛꯇꯗ ꯒꯥꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯔꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ENPOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ 10 ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ administratively ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯔꯈꯥꯟꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯈꯠꯅꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅ administration ꯋꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅꯔ ꯇꯧꯕꯅ ꯋꯥꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯇꯩꯁꯨ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧ ꯍꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯟꯊꯣꯛ ꯏꯟꯁꯤꯟ ꯌꯥꯅꯕꯗꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯥꯏ ꯄꯤꯅꯁꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯅꯔꯒꯅ ꯋꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯂꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯅ ꯆꯞ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯨꯝ Impact TVꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯖꯤꯄꯦꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯖꯤꯄꯦꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯕꯥꯔꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ₹59 ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯒ ꯄꯦ ₹59ꯇ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯄꯦꯒꯤ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯀꯣꯗꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯁ ꯀꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯇꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯔꯤꯗꯤꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯤꯄꯦꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯆꯪꯂꯒ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯣꯒꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯏꯟ ꯕꯇꯟꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯄꯦꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯄꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ₹59 ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯕꯇꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯊꯦꯡक्स नंबीरो अदुगा इम्पैक्ट टीवी वेलकम मैसेज थोलकलगनी C+ ता नंबीरो मसिदगी इम्पैक्ट टीवी की प्रोग्राम सिंग लाइव अमदी रिकॉर्डेड सिंग अदु मियामना येंगबा फंगबिरगनी